مرحبا خوندوان زانی که هاتوش لیفراتی خیر هاتم ایرو بجاره مال سر واته قالوا واته چیه لی بریکو ام دست پی بکن از خوازن هم پیامان بدن جوارا من بریار داکو بری هروانی هذه دقة يعني 3 دقة بس هتشتين جواكي وسياسي بيشتغلوا بآخرين وإيرو مجاراما جبري واني كرد بونا أم كرد ملتكي 5 مليون نتوكي 5 مليون ليز باورم ناوا بی 5 میلیونه ده تنی 25 میلیون انسان شخورت بیجن کردن یعنی به سربرندی شخورت بیجن کردن ناوا و 25 میلیونی ده پرانی جی پیشید بیجن ام هولپرستن ام سوسیالیستن دورم کردن خابن يعني جد بيجينا حق برستن هم داوين حقي هنتشتان دكن فمنيستاني جناني زلاماني كاركران نظام چل دورا دبيجينا كردن از دخازم وان كسارا بيتشتي بيجن ان چقاسي شخورا بيجن حق برستن اول برستن سوسياليستن وجن برستن ان چقا بيجن جي ام قنجن جوا قنشتر هنا اگر تو بیجی از سوسیالیستن پارتیین سوسیالیستی 150 سال هنه خباتین مزن ترجمه کرنا اگر انشخورا بیجن از اول پرستن و نکارن واتیکانی در باسکن و نکارن شیعیان یا سنیان در باسکن او اولی شو باشتر زانن نگور انسانیتی اولی خواه اگر اون شخورا بیجن هم فمینیستن و حق پرستن و تشتین دینا و نکارن انسانی جی انگلیز فرانسوی یا جی آلمان حق پرستک باشتر بن او راستی اکا اون چقا تشتین دن بدن پیشیا کرد بنا خوشی و نکارن جوان باشتر بن جبرکو سر روی عردی دا لوی دنیایی دا خودی هر تشتی هیا خودی فکرانجی هیا سوسیالیزم کپیتالیزم تشتین دن او همو دست کرتینا و نکان وانا در باس لی خودی تشتکی نینا خودی تشتک و هر کس جیت رابی اگر اون خودی وی تشتی بن وی نقلی ونی انسانك سربلند بن خودی قیمت بن گران بها بن و ناوی ویتش تیجی کرد بونا او کو هرکس جی تراوی اگر اون ببن کرد بری هر تشتی جبرگو ونی سرویاری تنی او کس بن کو شخورت بیجی کردن بسربلندی وی نقلی ونی خودی قیمت بن نگران بابن جبرکو کس نکاره کرد بونی جوا باشتر بکی اون خودی دیروکی مزنن 10,000 سال خودی چاندک مزنن خودی زمانک مزنن و دولمندن کردی کس نکاره کردی جوا باشتر قصه بکی کس نکاری وکی کرد حوالتی بکی کس نکاری وکی کرد میوانداری بکی کس نکاری وکی کرد شر بکی کس نکاری وکی کرد قیمتا شناخه بگری کس نکاری وکی جنک کرد قیمتا زارنکه خواه بکی اینا باش بزانم بری هر تشتی ببن کرد بری هر تشتی وی نقلی ونی قیمت بن اینا جبریل نکن بله هم دست پی بکن قالوا
واتە چییە؟ پێشێز خوازم بێژم ئەم نکارن واتەی ببینن وەکی هاوا ئەم نکارن هاوا ببینن لێ ئەم زانن کو هاوا هەیە ji ber ku em nefes distê lê wate ji hawayê judatir e em wateyê hawayê nabînin lê heger em wîna bixin laboratuwarkî riya mikroskopî em ê hawa bibînin lê ser wê erdê de amûrkî yan jî laboratuwarkî nîne ku wateyê ji me re şanî bikî em ti car nikarin wateyê bibînin ji ber ku ew ne ser rûya em nikarin wê nebibînin tamam em nikarin wê nebibînin lê wate ji ku hatiye çîr ku em karin bêjin li vir de camkî heye ez wateyê camîna zanim lê eger ez ji we re bêjim ku amûrkî heye û heta niha me nedîtiye wî amûrî em bêjin navê wîna kitar e mavê kitar ez nizanim kitar çi ye gawam kitarê dît ew amûrkî ye tenanekî ye em ê car de yekser watekî pêre bizalpêne ew ê gawa piştî dîtinê ew ê xwediyê watekî bî em karin wî demî de em hîn bûn yan jî agehtar bûn ku li wir de amûrkê heye û watekî lê da lê ez ê wîna hinkî din bikim hin tişt hene em perwerde dibin ji ber ku em însanin em mirovin em tê digêjin û em wateyan diafirînin lê hin tişt hene em perwerde jî nebin agehtar jî nebin ew ê dîsa xwediyê wate bê wekî vê mînakê me mîna ti car nedîtiye wî amûrî lê gava ku em dibînin em wate wê bar dikin li vê pirsgirêk yan jî kêşeyê re problem re dibêjin problema yan jî kêşeya Plato ji ber ku ew kes yekem car vê tiştê ferq kiriye û gotiye Plato Eflatuna geleyên Ewropî jê re dibêjin Plato û geleyên rojhilatî jê re dibêjin Eflatun û em vê kêşeyê re dibêjin Plato problem îngilîzî kesê ku vê problemê kêşeyê nav kiriye Chomsky ye û gotiye ku em hin tiştan dizanin biriya ku em ti car perwerde nebûn em nizanin lê em zanin wekî mînak ez ê ji we re tişkî bêjim hûn zanin stêr peyvek kurdî ye star jî peyvek kurdî ye û dişibê hevdû eger ez bêjim balmûz balmûzûnk ne peyvek kurdî ye ji ber ku naşibê peyvek kurdî lê pirs ew e me vê peyvê ti car nebîstiye lê em zanin ke ew ne kurdî ye ew zanebûn ji ku tê ew wate li barkirin wate dayîn li ser vê peyvê ji ku tê em nizanin belê Plato vê tiştî pêşî gotiye û Chomsky jî nav kiriye problema Plato niha em ser wateyan hin tişta zanin em nabînin ketiye mêjiyê me nizanin kêkî ketiye lê em karin xebatkî şivolkî ser wî nabikin xebatayeke bîn gawa em tişta dibînin em wateyan li wan bar dikin bo her tiştekî watekî heye pênûs lênûs cam bo her tiştekî watekî heye û
جون Stuart Mill Stuart Mill ez bawerim da bera wan tişta got wan demî te gotiya madem ke tişta dibînin ba watan li wan bar dikin em bêjin bo her tiştekî tenanekî watekî em jê re bêjin bar dikin ew heta demkî ew teorî heta demkî rast e lê dû zilamkî derket navê wîna Fregia ez bawer nadim got belê em bo her tiştî bo her tenanekî wîna referans dikirin û manekî li bar dikin lê hin tişt hene xwediyê tenanekî ye lê du wate ye lê em karin du wateyan jî derxin wekî mîna stêrka berbangê stêrka berbangê ew stêrka ku spehî xuya dibî Broya lê xuya dibî em karin jê re bêjin stêrka berbangê stêrka spehî stêra spehî em karin zêde jî bikin tenanekî heye ser ezmana ew tenanekî ye lê em karin jê du wateyan derxin û teoriya Frege jê John Stuart Mill cudatir e John Stuart Mill got em ê bidin yek bi yek Frege dibêje ew Frege Almana Sinn und Bildung tişkî wisa ye ez ji Bildung tam naewlema Sense and Reference Sense and Reference Kurdiya wî hiş û referans tenaneyan xwediyê referans û bixîn e wateyan e Frege ev tişt got lê dûra zilamkî dî derket got ku belê Sinn und Bildung heye Sense and Reference bo tenaneyan lê em bêjin ku peyvek heye jina nisêbînî bijîşk e jina nisêbînî jinek heye nisêbînî ye û ew jî bijîşk e û kesê ku vê mînakê didî Russell e Bertrand Russell 1905 dibêjî gawan hevokek dixwînin ji bilî sense and reference yani ji hiş û reference em karin gelek wateyan jî derxin jinek heye nisêbînî ye belkî ew bijîşk e yan jî nebijîşk e deverkî de dijî belkî ew nisêbînê dijî jina nisêbînî ye lê mizancî nisêbînê dijî em karin gelek wateyan jê derxin û ser vê mînaka mi dersiyên berê de dersiyên hîna meşîniyan me behs kiriye em karin bi taybetî lê mêze bikin Bertrand Russell û ji dibêje ku ji sense and reference ew mesela cudatir e em hevokek dixwînin lê em karin gelek wateyan jê derxin gelek belê me mînaka Bertrand Russell jî got niha mijara me wate ye wate li ku ye em çawa wateyan dest dixin em karin servîna xebat bikin ya piştî Bertrand Russell zilamek dîn derket û navê wîna Strawson 1905 bû ez bawerim dîsa Strawson got ku belê em peyvek dibînin û wate em jê dikirin wekî Bertrand Russell got lê em hin wateyên din jê dikirin kî belkî
شاشبوونی نیشان دکێ ئەم بێژین ژنانی سەیبینی بژیشکە لێ نزانە بژیشکە بەلکی تەراوە بەلکی شاشە ژنانی سەیبینیە کی دەڵێ نسیبینیە بەلکی کێلەکە نسیبینیە ئەم نکارم پێ ئەولە ببن و دیسا نە ئەولەبوون نیشانە واتەکیە ستراوسن دبێژی و پشتی ستراوسن Wittgenstein 1953 گوت که بله برێزان اون سەر هەڤۆکێکی کار دەکەن بەرتراند و ستراوسن دەبێژی لێ اون دبێژن واتە ناوتە هەیە لێ هەن واتە هەنە کو بە هەڤۆکە نایە دەستکردن نەناوە هەڤۆکێ دەیە دەبەرکی دی دەیە و میناکێک ژی دبێژی دبێژی ئەم بێژن کون هۆستەکینە و ناوە ئینشاعەتی کار دەکەن ئەو هۆستە خودیە دی کارکەرە شەغڵکەرە و کارکەرەی خۆرە دبێژی وی ئیشارەتی دکێ گاوا هەولۆ دکێ بەلکی ئاف دێنن گاوا هەولۆ دکێ بەلکی بێرک دێنن گاوا هەولۆ دکێ بەلکی سوا دکەن دخوازم بێت شتی بێژم واتە نە تەنێ ناوە هەڤۆکێ دەیە نەبەرای مرۆڤان دەژی چێ دەبێ بریا کۆنتێکستی تشکی نابێژن بە گوتن چێ نابێ لێ ئەم تەنێ حرکەت دکن گاوا بێ حرکەتی دکن ئەو دەبێ خودیە واتەیەکی و ئەو واتە نەناوە هەڤۆکێکی دەیە ناوە کۆنتەکستی دەیە ئەو کۆنتەکست بریا دە حەبیانجی سێ حەبان هاتی ئاواکرێن بۆ بیناکێ نەهام زانن کو واتە هەر دەبەریدە هەیە ناوە هەڤۆکتە ویژی مەدە ئەبرا ئینسانە دەیە لێبکارم بێژن واتە هەردەم دەربەی مەیە ئەم نزانن ناوا مەدە واتە هەیە یان نا گاوام تشکی دبینن واتە لێبار دکن لێو نابەرامە و تەنەنەدە چێ دەبێ یعنی نابەرامە و کۆنتەکست یعنی نابەرامە و ئینسانێک بین دەچێ دەبێ لێ هەتا نەها مەنەدی پێکەی ئینسانێک بتەنا سەری خۆ ئەگەر دنیا بکن دەبەرکی بتەنا سەری خۆ واتەیان داخرێنی شتێکۆن دبینن هەرتن دەربەیە ئەم واتەیان ji derve destxin hezê mînakek bidin û nebata zanin nebat sebze û şînin nebat ji tavukê foton desteklê û biriya klorofîl vîna werdigerênê karbona yan jî karbonîdrata ew nebat ji derve foton destixî mirov jî ji derve wateyan destixî ئەم بیهالیتە دەشبن نەباتان لێ ئەم واتەیان دەستخن بەلێ مە پرانی گوتنی خۆ سەر واتەیان قەدە تێکلیاوی زمانزانی لە چییە گاوام زمانزانی دکن ئەمێ پرانی دەنگان سەردەنگان پەیبان و هەڤۆکان بسەکنن و ئەم کارن وی خەباتی بکەن دشک semantics. Syntax and semantics. Kawam zimanzanî dikin, tiştêk em karin bibînin heye, wekî vê hevokê em karin bîna dibînin û tiştêk em nikarin bibînin hene, wate. Kawam vê hevokê dixwînin, em dixwazin ji watê jê derxin ku em dixwazin ser wîna xebat bikin. Pêşî em dixwazin zimanzanî bikin tişk. Şoxlê syntax, grammar, tiştêk em karin bibînin û şoxlê semantics. Wate, tiştêk em nikarin bibînin lê zimanzanî de heye. Ez karim bêjim, syntax û yan jî tiştên hevok yan jî peyvên tîn ji
موتیفاسیونا سماتیکس دی اگر ام واته نکار بم بعفینن سینتاکس جی چه نابی بیب جی چه نابی موتیفاسیون جس جواته تی و ام نزانم شکوتی پشتی بی موتیفاسیون یا پیوان پیش ام هوا کانت پیش او امی نها پیوا سر هوا کان پیوان گوری سینتاکس و سماتیکس ثبات بکن بلی نهام گهان داویا درسی خو وانه خو حتی درس گیدن و باش کنن کلک سپاس